Jawjawai dosa kajam-jaman na makai jinana sulivat. Saka tutsua kajam-jaman na uraja sepui na kainua semas. Imazai tua pina sa sevali-valita na taivril. Imazai tua pitua kayan, imazai tua tapuru katu ita karan, pajudu sapuru katu dosa karan. 历代之下7章11节到22节。上帝再向所罗门显现，所罗门王建造圣殿和王宫的工程完毕，顺利地完成了他所计划的一切工作后，上主在夜间向他显现，对他说：“我已经听见你的祷告，我选择这圣殿作为献祭给我的地方。当我不降雨，或是蝗虫吃尽农作物，或降瘟疫在我子民身上，只要他们向我祷告，并且谦卑悔改，离弃他们所做的坏事，我就会从天上垂听他们，赦免他们的罪，重新使他们的土地繁荣起来。我会看顾这圣殿，垂听在这里所献的祷告，因为我选择了它，使它分别为圣，作为永远敬拜我的地方。我要时时看顾它，保护它。如果你像你父亲大卫一样，忠心侍奉我，遵行我的法律诫命，我一定会信守我向你父亲大卫所许下的诺言，就是他的后代要永远统治以色列。如果你和你的人民不遵守我给你们的法律和诫命，而去拜别的神，我就从我赐给你们的土地上把你们赶走，并且离弃这座我曾分别为圣，作为敬拜我的圣殿。各地的人要讥笑他，侮辱他。现在大家都尊重这圣殿，可是到那时，每一个过路的人都要惊讶地问：上主为什么这样对待这国和这圣殿呢？人要回答：因为他们离弃了上主他们的上帝。上主曾经领他们的祖先从埃及出来，他们却去崇奉膜拜别的神，所以上主降下这一切灾难给他们。哀求开诺什么？Satu su asina apuru kai mazaitua tapuru katu sebaca karan，只要他们向我祷告，并且谦卑悔改，离弃他们所做的坏事，我就会从天上垂听他们，赦免他们的罪，重新使他们的土地繁荣起来。历代志下7章14节。Tutsua kajam-jaman asini pupa tarvan， 上帝的赦免。Bajikat nuata kama dari bawah。Bajikat nuata kama cemas。今天的经文指出，上帝选择圣殿作为他子民献祭给他的地方，上帝也选择圣殿作为他的子民领受赦免之处，并且应许要使他们的土地再次繁荣起来。圣殿的建立可以让人为了感谢上帝或祈求上帝赦罪而前来献祭，因此圣殿是以色列人和上帝建立关系最重要的中心。圣殿的功能是透过祭仪使人的罪得赦，重新跟上帝亲近，领受赦免，来恢复与上帝的关系。但不可否认的，人类犯罪是不争的事实，人们连自己期待的理想状态都达不到，何况是上帝所立的标准。人们不断违反自己的行为准则，何况是上帝圣洁的律法。毫无疑问的，我们都是罪人，而且还是背负罪疚的罪人。
唯有上帝的赦免可以除去我们的罪疚感，恢复与上帝的关系。我们的上帝是愿意赦免的上帝，他的心意是要赦免我们，不是要刑罚我们。关于上帝的拯救，当然包含赦免之恩。耶利米书31章34节记载，上帝说：“我要赦免他们的罪，不再记住他们的过犯。”我上主这样宣布了。罪的严重性在于我们的恶行，诚然让自己蒙羞受辱，让他人饱受折磨。然而更严重的是对创造主与生命之主的叛逆，这也是人最邪恶之处。罪是明知上帝的旨意，却依然我行我素，公然反抗他神圣的权柄。唯有上帝的赦免能除去我们的罪疚，使我们恢复与他的关系。哪里有赦免，那里就有新生命。因此，当我们来到上帝面前，要谦卑悔改，认自己的罪。人若认自己的罪，将蒙上帝赦免。上帝赦罪恩典的唯一条件，就是人要先认罪。认罪乃是认定上帝的标准，并愿意降服于上帝的标准。认罪就是谦卑承认自己的错误，甘愿遵从上帝的标准。今天的经文不仅强调谦卑悔改，还要人离弃所行的恶。在古代社会，悔改的意思仅限于对所做的事或所说的话感到懊悔而已，并不涉及道德态度的改变或在生活方式的改变。但基督徒的悔改，除了认罪、离弃恶事，还要活出上帝的公义与慈爱，遵行上帝的准则。人若认罪悔改，就能得到上帝的赦免，并蒙他赐福。可见圣殿的礼仪应彰显上帝的赦免，让人记得上帝为了赦免我们，付出极大的代价。赦免的极致就是耶稣的十字架。在我们认罪之前，上帝就为我们预备了。在我们还是罪人之时，耶稣就为我们死了。上帝赦免我们的罪，赦免是上帝的心意。Sina ya tu tsua ka jaman-jaman asini pazaze ka ta nuiten ai chua ta keni ka tsawan ai chua ta kemasaruan tua ta sama ta yau na kwanu ka tina kamalang ai chua sini pazaze ka tu tsua ka jaman-jaman ai chua kiu kai ta yau ana semamparaba si ta yau mavana ta ka kaijuan na sumuku putua ta tsemas mana tia kasijuan to mana rusini pajkate no tia tsemas saka mavana sini lawi no tsemas turi makaya tia shika makaya na miraje mangwa tia yau mavana tia kasijua to tia mangwaan tia yau aichua kiukai no ya aichua uma no tsemas sini rinjili tia yau mavana ri kasijuan to mareva to tia tsemas Mareva tua tia tsemas ki aung tua tia tsemas tu uri makaya si pajikata tia pasal shalu tia sika makaya na sematia ayau semuku pu tua tia tsemas saka kate sangas ai chua umanwa tsematia yau ai chua Israel sau tia yau mavana kasijuan tua pasasapi tua na semapas jangla rabacha kinaijuanan tia yau kakaijuanan saka ai chua umanwa tsemanwa ya mavana kasijuan to mana kisupasorivan tia yau mavana kasijuan to mana rita makanya sika lede to tia tsemas gemagau to mana pajika to tia pasariu kasijuan to tia sika maumalan to tia sika patsapilan to kata kama tsemat tia yau saka tijen na kwanu katina puringaningau
Cincin setasaru cin sakamaya. Sepasaru cin sakamaya tua tia cemas. Ini kacina puringau ini kacina kemelang. Izuanu kici maju cina kini menemtu ini kama kuda. Ini kama kuda ya yatin lakwa sesari ngatin tua tia cemas. Saka ai cui maza sini pada zekata ngata tanutin. Cincin nama polat ana nama saru tua tia cemas. Na kwenu katina mita tekwa ni ta ayawa kiumal. Aki supasariu ite utoa cemas. No mita tekwa ni tina ki supasariu aki aung toa cemas. Atsemas cara pajekata nukin sakhamaya. Ai chua ta kemudanga amina ta ki mita tekwan ki supasariu kiumal ite utoa cemas. Manarui makaya si pajekata tinwa ta cemas. Saka cincin na kwenu katina kiumal. Amite tukuan na kisupasariu kisah saja sumarap tuai chua ta na kuya ta ya wata sikudan. Nuna matazwa manarui makayatina mapas ilim. Cincin cara pasaru cin sakamaya lakwa no makayatin no na masarutin tua ta cemas apana ulidan. Amin cina ite ayaw kisupasariu tua cemas manarui makayatina sini pajekatan nua cemas. Acicin rupa sarivanitin lakwa masakiliwa ke nua cemas. Aichua alaka tana ti Yesu masanta pasariu macai mazai tua yujika. Sakana kwenu katina kipa ene tua mana kiliwa ke nua ta cemas. Sini pajekatatin sini kiliwa ketina mapolat. Saka anemana na si bekar main. Anemana na si kinemenem. Aminangat ta semasa ta si bebek. Aminangat semasa manaru ta mukuyu ta yau manaru ta kisamlan. Saka latina na kisamula mapolat. Kumalia pasariu tim. Kumalia matainu ata ini kan nangongo ata si evon ata si kudan. Latina na kipa enet. Latina na kipa rento ata semas. Nuna mata doang lekatina madera pasariu tu ata cemas ta yau. Latina na kemelang. Latina na kemelang tu soka zaman-zaman tu mana sini papu picu sini pada zekat tu ata cemas. Pajekat ata cemas. Pajekat sakamaya tu ata cemas. Cemas pajekat sakamaya tu ata pasariu-sariu. Amin ata ite ayau minta tekuan aki supasariu tu ata cemas aki aung. Manarui makayatina mapas ding ayakena pasamarawa demi kita pada zekat tu soka zaman-zaman tu asini papupicu recanutin ayakena pasamaraw. Satu su asini pakini menemecanutin 上帝的赦免如何使我胜过心中的羞愧？上帝的赦免如何使我胜过心中的羞愧？Sinaya tu soka zaman-zaman arutaki galui nakin menem lajina gemalu akin menem ayakana pasamarau kainuli. 亲爱的天父，感谢你赐给我宝贵的生命，并以怜悯赦免我的罪，使我在耶稣基督里成为新造的人。求主帮助我遵行你的旨意，一生走在正道上。奉主耶稣的圣名求，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman na makatina misila-silang sumupu kilaroy to kainwa cebat latapi na enet latapi susuin ay chua sini pada zekat sini papupicu letantin tu soka zaman-zaman ayakana pasamaraw sakano idwa ikana malungwa ako sinupuan lamunana pa zekat nga ayakana pasamaraw saka dabay mali-mali latina na suliba tu suata ini adaban taja pingan